pamagawi sampaja sunata. Tau ngaban ni matu ya usahakan ni masampaja tahajud. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sini nasi Islam malam dikungkai hadir. Bahkan ya ko subuh akan dinatu sampak masampaja tahajud. Ia menatupi seding masalah wa ni radio kuam mengi minimal kita solat witir. Ya solat witir 3 Dipitul lemale talun rakan na nasaba macipi wetwe mele banni tawe si rakatona. Ni si rakatona ha. Kemudian ele imatu asam pajang duhaki minimal 2 rakaat. 10 2 rakaat nah. Duhaki.